Mnanzoshiya uphawula mlapha emhlabeni bese niphuma kanje bayosala bebalisela kwindawo eniphulaphuleni kuzo nenibukeleni kuzo lo mbukiso namhlanje nibulisa ngoLuyanda Machanga usukuthi umkhonto nigxarha liphezulu urharhala kodwa ngahalela into yamuntu umfana wasethokoza ePolar Park ngokuhlala imvume yavunywa nawe ozoyivuma xa uyibonela xa uyivile Niyamenya kumnyadala ozobe ubanjelwe eSemtuli Stadium Hall ngomhla wama-28 kuJune apho kuzobe khona zonke imvumi zalapha ekuhlaleni ezabe zinandisa ungaphoswa bathi imbilese lumsila ngokuyalezela iba lapho ukanti ke umcimbi wethu uqala pha ngensimbi ye12 emini maqanda ngo12 o'clock lo until 4 o'clock insimbi yesine kubo bonke abantu abasethokoza neziphaluka should I say Thokoza and surroundings nimenyiwe kungenwa mahala awukhiphi nesenti lemnyama yiza nechomi zakho zonke tango ukanti ke namndabe nje ngomnye wemvume ezawubezila for signing out this is your boy Luyanda masibonane khona Mnanzoshiya uphawula mlapha emhlabeni bese niphuma kanje bayosala bexoxelana izithandazo futhi zininzi kodwa sikho ngaphezulu kothando ninalo enhlizweni yami injaba nazo futhi zininzi kodwa sikho ngaphezulu kothando ninalo enhlizweni yami